Družili smo se s Antonijom Mikšić, operativnom agenticom za nekretnine. Otkrila nam je kako joj uglavnom izgleda jedan radni dan. U pravilu ja sam onaj ranoranioc tip koji se voli dosta rano ustati da bi se još neke stvari stigla posrediti doma, da bi se stigla spremiti, obući i da bi mogla krenuti prije nekih 7 sati. Prvo zato što volim izbjeći gužvu, ovu rano jutarnju, drugo zato što volim se pripremiti, započeti dan uz kavu, sjesti na miru, riješiti mailove. Već lagano vrijeme prođe, dođemo do 8:30 kad nam zapravo počine jutarnji sastanak, odnosno naš briefing koji imamo zajedno svi skupa agenti. To u pravilu potraje nekakvih pola sata do 45 minuta, nakon čega zapravo kreće naš, volimo ga nazvati, prodajni sat u kojem zapravo generiramo nove lidove, zovemo postojeće klijente, što kupce, što prodavatelje i potvrđujemo termine koje imamo za taj dan. Zapravo tu mi se vrijeme oduži pa čak i po nekih 2-3 sata, jer imaš raznih distrakcija u cijelom tom vremenu, tako da ajmo reći da do 12:01 imam naviku i higijenu održavati taj prodajni sat. Kada zapravo i nastupa nekakva, ajmo reći, pauza za neko svoje vrijeme ili ručak koju ja u pravilu koristim da bi otišla doma, obzirom da sam novopečena vlasnica malog jednog štenca kojeg treba prošetati i ne može izdržati ovaj moj tempo da ga cijeli dan ne vidim, tako da odem doma, njega prošetam, njime se malo pozabavim, uspijem neke pojest, malo se osvježim i nastupam dalje. Tako da sve to skupa zajedno se zna oduljiti do nekih 6-7 sati, nakon čega zapravo nastupa moje privatno vrijeme. Da li je to druženje s frendicama, kavica, sa mojim zaručnikom ili teretana. Sad ću vam pokazati jedan super stan iz naše ponude. Jest da nam malo vrijeme danas ne ide u prilog, a on je toliko dobar da će vas neovisno o vremenu razoružati. Evo, nalazimo se u jednom dvosobnom penthausu. Nalazi se u zgradi koja je iz 2008. godine i ukupno broji 5 stanova. Naš stan nalazi se na zadnjem katu i jedini je stan na etaži. Dakle, stan nam je na drugom katu i zapravo možemo reći da je idealan za samca ili par, volimo ga nazvati jednim momačko-djevojačkim stanom. Čini ga zapravo idealnim za mlađu populaciju, upravo zbog toga što ste jedini na etaži. Imate ovaj komfort dnevnog boravka povezanog sa kuhinjom i 2 terase koje su zapravo veći broj mjeseci u godini drugi dnevni boravak i odvojenu spavaonicu, dok 3. terasu možete koristiti za nekakve svoje aktivnosti poput vježbanja, joge, možda ga pretvoriti u radni dio i slično. Znači, po ulasku u stan imamo jednu ugradbenu nišu, idealnu zapravo za staviti ovako jedan ugradbeni ormar za ostavljanje stvari. Kad dođete, uđete, ostavite i krećete dalje. Jedna velika prednost kod ovakvih manjih stanova je zapravo to što nam ovdje svaka prostorija, kao što možete primijetiti, ima svoj prozor, pa tako i kupaonica. Iako govorimo o samo 44 kvadrata unutarnje korisne površine, možete primijetiti kako zapravo veliku spavaću sobu ima. Ako želite uživati u miru, u zelenilu, u komforu koji pruža ovaj mali penthouse, a opet biti nadomak svih sadržaja, nedaleko od gradske vreve, sa puno vanjskog prostora, ovaj stan čini idealan izbor za vas.